Ja sam znao često spominjati i navoditi, nekome to može izgledati šaljivo, ali za mene je to realno, stvarnost. Kod nas, da nađeš brata, ove starije braću, od 96 i 2000 godište, ono, M2000, M96, i da on ustrajan do dan danas, da je on selefija i vanjštinom, i unutrašnjošću, i životom, i to je znači, to od kerameta. Ta osoba je doživjela od Allah ga nagradio kerametom, nadnaravno je uspio da preživi sve ove fitne i da živi na akidi, na sunnetu na koju početka naučio. Ja to tretiram od kerameta. Ja to tretiram od kerameta i zaista je to velika stvar. Allah ga počastio. Ima takvih slučajeva. Baš među starijom braćom. Čak i ovaj termin kod nas, ono, braćom, i to je već izblijedilo iz raznih uglova. Abu brat, Ebu brat i tako dalje.